Anyang laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggem ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda nga min may surukan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo matanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mat apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan ang nagrugrugi damot idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ama kasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastoy ti aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulitak laangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala,
Ulitam, tinaramid mo. Wan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy tinagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damat ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Paypaysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no ita ti gundaway ko ang mga abak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat madlaeng, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang? Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw di kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa tibaro alugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wait, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin angkal alumaman. Ngumala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnamnama dalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Kanya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka padanag mat ngamin.
Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member? Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kay ko. Kasta ka di? Ay ka talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No ammom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no ammuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo ang nasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana? Naturadak tay sumat ti pudno. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak at talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la ko mata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado amang ibaddek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abakda kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yun data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita, taado ti nagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-ammo tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man na ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay.
Anya tigad mo sa unanggal. Agaramid ak man iti reels ko. Ta i-plaster ko man dahil ta cellphone ko. Aday ta. Day plaster ko. Anya? Alangar tanggal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw idi madamati kumpanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamnama. Daytoy, ti para kada kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat makuram, mayat ka ni mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, mixamon, tay posmon, irismon tanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Ti awanan bay na babae. Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasamat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mutlaang mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka basta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti day tangay naramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti day diyang impos ko. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang ko. Uray si Kalani. Apay, anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akasta mo tanti bagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kay man agin diding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ti panggap yung amen, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan nyo kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-assume kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Unay katirurod ko na ya, makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Nene, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlaan ka di. Ala siguro ag birthday ah. Ay naman nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlatta ang agkanta. Nagsakit na yung karabukob ko ang nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamutan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Nito'y boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kat kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da, di agkanta da mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Di balon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Pek. Tanay. Maladaw akong bakit. Nagmayat walis-walis dito'y kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno at da makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Aguray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na lang nga agreklamo na kaar-arti pa'y kunama. Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga padlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simragdan iji hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man eh. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen daw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay ingka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii magaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay ada magam kanyak ngay. Ingka man alaan di cellphone ko iji rabaw ti TV, taawagak man. Sige.
Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, tane, adar aramidaw. Wan, mami. Ne, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko nam kidi Kasla kayat nan sa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo man hindi ta napinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isardan yun rin na panagkantayo From ka na this sakit itinabaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta ta na sakit tilapayag. Ading ka. Ikarkarok tupay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga ro. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapayag na. Ita, kanta! From this moment, but I love it. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang na tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis Ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo na pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan man tan tinaskan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Bareng makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak dayta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na si cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jack tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang harudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo.
Mong. At daman ng lugan di asawa ni Eva, oh. Nay, kanayunan damot tay. Oh, binma ba? Nay, bimaba mo di siksi a babae. Isunsamot day ta in hotel naman iding. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tandi ta hotel. Ay, kay laki di ah. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnaawan makong kunam. Ni. Apay nga angutan nak. Sa bali tabang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka lao na imit. Adda babae man niya. Agsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Di nakaginanay Giseled, agluto kan. Umay ka man manong tagjuwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwatang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At lalaki di, marurudag. Sige, adjumit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walk away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka dagito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo. Nay, akong ungit kamutan eh ba? Ne, awan matidakas nga aramidin me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang mo, iti ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayon nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ng ibagbagam? Sige ading ka, ikantam. Sample man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti kaaruba nga agkan kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabain. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apay sumipat kamatlatan. Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta nakadukan. Anyaya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, ito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, una yun ti tattao aya. Ha? Ape mare? Adda nga min tinakitak a post ti maysa a supporter ni Kaloy iti Facebook. Ayat ko nana. Nagalas kano ti ugali ni Sir Edgar. Isu kano asaan anasaya at nga agtugaw kas governor dito'y probinsya tayo. Una yan. Asino mo tayo tatao? Diyak mo. Basta supporter ni Kaloy. Agasam man, tabinanggit na pa iti mismo anagan ni Sir Edgar iti video nga in-upload na. Ay, una yan. No apay mo't ngamin. Nga dati ka kasta tao. Di dalat tayo kampanya ti kandidato akayat na suportaran. Masapul da pa yung laing nagdadahil. Ammo pa'y dagita at tao, akas ti pa nagpampanunot da. Illegal campaign. Agdadaal da tapno isuda ti agparang anasaya at iti imatang ti tattao. Haramidan dalata ati ka pa ilandang haramidan. Makatadahal da lang. Remember, awan din nasaya at ngit din ti panang dadaal. Ay, laki di ayan. Nakita ko na dyan, di na minsan pengal daw. Below the belt mo, hindi pa nang dadaal na kanya. Wan nga rod, sir. Oray tagitiwagas yo pa ng tulong iti tattao dito probinsya tayo. Ikanda iti isyo. Ay, una yun iti kakasta at tao. Ngambayan tayo lata. Wan, sir. Agtalinawid tayo lata, napakumbaba. Tinapatag, kit makitkita, kit maimatmatangan ti tattawa na saya ti panggap ko, iti panagnayangay ko, kas gobernador dito probinsya tayo. Ay, wala, sir. Gusto kayo ti daytang ibagayo. Apresyar ka talaga ti kinapakumbabayo, sir. Awan ti makaabak iti tao na pakumbaba, Erwin. Iso nga urayan niya pa itararamidin da iti likodak apanang dadail. Tapno isuda tagbalin na nasaya. Never mind. Aramidak amin akabaelak. Tapno da kayo ti agtugaw kas governor iti probinsya tayo, Sir Kaloy. Agyaman ako na iti dayta ko ring. Awan anyaman na, sir. Adun to pa'y a video ti upload ko iti Facebook. Iti kasta, mabuya dagiti tattao a supporters day Chay nga Edgar. Ha? Kat numapasamak day ta. Sigurado asaan da nga ibotos inton umay nga eleksyon. Dayta ka ti kayat ko kan ka. Palaban. Nga mara, di ka madanagan. Painton baligi ang mga bakakas gobernador. Ikan ka itinatalga da trabaho. Ikarik tayo ta. Agi amanak, Sir Kaloy. Ket, kasano gayam? Umay ka ka din ton bigat? Ha? Mapan kami nga mini barangay nagsusuan. Mapan kami agipalkat iti tarpulin. Ay katwa na. Umayak, sir. Saan ang mabalin na saan? Apag iso nga agaramid ak tumanan ijay iti video nga i-upload ko iti Facebook. Katuan, amok ani kureng. Nakaadal mo't dayjay. Kamno apay akas jay ti strategy na amang ikampanya kini Kaloy. Wan nga rod nana. Pasig meten apa nang dadaal dagiti ipopost na iti Facebook. Wan nga rod, nabuyak man dagiti videos na
Nakaadal ngam imbaba na unay ti kinatao na. Gapulaang iti ikasta na nga agkampanya. Ay, illegal campaign. Aramiden na lat na ati amin akabailan na nana. Saan nga agbalig iti dake sa panggap? Aywan, husto ka iti dayta Anita. Sa bagay, uray manum mangurat-urat da iti panagdadaal da. Makita latta tinaaramidan ni Sir Edgar diti probinsya tayo. Iso asigurado nga iso ti ibutos ti tattao. Sapay la ko mga road takasta, nana. Nay, nagadumad din na ipal katatarpulin ni Edgar dito igid ti kalsada. Wan nga rod, sir. Inunaan da tayo matang. Ngam sana mapalin da ito nga inaramid da. Anya ti kayat mo asawen? Katag amin da ito'y atarpulin. Anya? Kabaulak ka aramidan da ita, Sir Kaloy. Basta lakit ti maisigurado tayo, ada kayo ti mga bakas governor dito probinsya. Saan kat aday jay nga Edgar ti agtugaw? Pagyamana ka talaga tayo ta kinalaing mo, Kuring. Aramidak amin akabaulak kunaktobat. Maya tayo ta planom, Kuring. Katala? No planom nga umay ikaten amin dagito'y tarpulin ni Edgar. Agiset kan iti aldaw. No, kaano? One, sir, I'll take it easy. Anya lakit din ay. Ala, apay nga minakasjay tinaramid na. Apay nga agikat day ti tarapulin, itakin tarpulin. Ay, jak amuno anya klase apa nagpampanunot ti adda kadakwada. I assure them, nga itikas dyan nga aramidan da, ket ipangpakita dan ti kinalas ti ugali da, kunak manin. Day tangarod mare. Panagkunak, ada CCTV ijay, anagikatan day ti tarpulin, anapantayo in kapil. Barang ano adda mare. Sapay lang ko ma, tadda. Itikas na, maikan iti pagnakman na, no sino man tinagaramid itikas dyan. Ay, di dalat tangamin ikampanya no asino ti ikampanyada. Ibabadan ti kinatao da. Isuda laang ti agbalin anasayaan. Anya, saan laang ati tarpulin nyo ti inikat da, sir? Uwin Anita, tidakas na, malaksid ti tarpulin ko nga inikada. Inraman da pa ti tarpulin tinatayan na yabay ti tarpulin ko. Ha? Anya? Ay salbag at talaga dagit adda iti banger a partido. Mapan kami inton madamdamay di ayan ti balay nga asidag iti nakaikabilan tayo ti tarpulin ko. Naku na ngamin ni Paolo nga adda ka no CCTV di kahit. Sapay la kumataad na, Sir Edgar. Uwin nga rod, sapay la ko mata makonsensya no sino man tinagaramit iti dayjay. Ti latan ko matarpulin ko tinikada. Saan ko maamot na dayjay tarpulin din natay. Anya laki din. Illegal campaign at talaga ti kaskastada nga agkampanya. Gapo iti gagarda ang mga abak ti kandidato da. Uray pakadaksan, aramiden dalatta. Oh, apay akas na tilangam, Kuring. Kaslasan ka makaid na. Ite pa'y lang. Kwa, Sir Kaloy. Jay pa nagikat ko ngamin iti tarpulin ni Sir Edgar. Ay, naalak gayam iti CCTV. Aniya? Jack matlakit din nadlahwa da CCTV ijay. Kan may saan lagayam ati tarpulin ni Sir Edgar tinaikat ko. Naikat ko pa'y gayam ti tarpulin jay natay ijay. Aniya? Oh, kasano nga roditan? Nakita da kan asika tinagaramid iti dayta.
Dayta nga ro ti pagdandanagak ita, Sir Kaloy. Jakon amo na niya't aramidak. Mala. Di ka madanagan. Siyak ti makamo. Tinapatag. Ituloy mo lata ti aramidam. Tapno siyak ti agtugaw kas gobernador iti daytoy a probinsya. Matungpal, Sir Kaloy. Nagalas at talaga ti ugali da jay ako rin. Un nga rod nana. Una yun, ta iraman dapay nga ikatan ti tarpulin tinatay. Anya laki din, aya. Sada bali ata naalamot iti CCTV. Nagaramid laeng iti kaibabainan na. Agraman ti kandidato nga ikam kampanya na, agraman pa iti pamilya na. Gusto kayo, nana. Nangruna ti pamilya na nga imbabain na. Huwag nga rod, nana. Gapulang iti politiko na aramid na ti kasjay. Ay una yon. Ad-adda ang maabak ti kandidato nga ikam kampanya na iti kasjay nga inaramid na. Pangasiyo ko ma, taykan tayo iti gundaway nga tugaw kas governor dito'y ili tayo. Ni Apo Madaydayaw Kaloy. Ala, ituloy mo lang, Kuring. Isu kumati ibutos tayo. Taamok nga isu ti addaan sirib, amang itakder iti ili tayo. Ni Apo Kaloy, kat saan na nga mo ti agkurakot. Kan, amo na ti tumulong iti kalugaran tayo. Saan akas iti kalaban na? Sapay la kuma, ta saan da kami apaayan intun umay nga eleksyon. Ay, sana na saya, tayo na pa nagkampanya. Tinasaya, kagawin tayo kitay. Bes nagkampanya lang, tiramidan niya, nga misaan man. Masapol kayo pa'y mga magtataal, iti pa tayo at tao. Ay, sana saya, tayo sana na saya. Saan? Aniya? Kasano kumangay nga iputos tayo na itakatao nga ikang kampanya yun? Takoy lang ang panagkakampanya. Ang gagtadaan kayo. Imbes ang maalukay kami. Saan? Anya laki na yun. Aniya? Ay namare, idi kanu madama ti panagkampanya dagiti supporters ni Sir Kaloy. Nagsiawid kanu dagiti tattao nga oray saan pa'y analpas ti ibagbagada. Ha? Tapay ka nung ay? Kasano nga men, kat saan dalaeng mat nga agkampanya, agdadaol dapay. Anya? Isu ti na istorya ni Manong Kevin kanyak idi kalman, tanapan mat nagdengeg. Ngam nagawid mat laang, tanagalas kanu ti bagbaga day di ako ring. Awanan bainda talaga. Illegal camping. Un nga rod, naimbag lakit din tahambal lata ni Sir Edgar, tagtaltal na lata, nga uray anya ti mangmangag na panang daddadaal da kankwana. Ay, nanakaw ni Sir Edgar. Saan lang amot agdadahil iti pada na tao. Iso ang masigurado. Isulatan ti butos ti tao. Sapay la ko mga rod takas na. Amin a panang dadaal, kat saan nga agbaligi. Anya laki din aya. Kastagayam tinapasamak, hindi na panandaan nagkampanya, hindi na minsan ngal daw. Sir, nagpapano amin na nagdingag. Tasaan ka na nasaya ati rumrumwari diyang iwat na. Dahil kanugat ako lang tinagsao-sao. Ay, una yan. Kuring, yung nagikat mo't lang ti tarpolin ko. Kun tarpolin tinatay. Sana ya? Ay, sir, isuday dyan. Ay, nalabos damit. Pakaragsakan dalaunay ti agdadali ti padada tao. Apay nga takas jay da. Baybayan tayo latan, sir. Aramidan da amin nakabailan da, tapong isuda tagturay. Nga mamuk, saan da nga agbaligi? Gusto kay ti day ta imbagam. Isung humble tayo kumalata. Saan tayo makidindin na dahil kadakwada? When, Sir Edgar?
Naimbag nga oras yun, Ana. Ha? Ay, kastamot kan ka, ah. Imayak, tao may kukumamot ibingat ti plataporma ni Apo Kaloy. Kan mga lokoy kada kayo nga isukumati ibotos tayo kas governor. Ay, si Kaji nang ikat ititarpulin ni Sir Edgar saan aya. Kan saan lang atarpulin na tinikat mo. Inraman mo pa di tarpulin tinatay. Anya? Ay, sa ita. Adapay lang tiganas mo nga may agkampanya dito tirsena. Kwa na. Ay, saan? Pulos, adyak kaya't adenggan ti bagam maipapan iti kandidato nga ikam kampanya. Saan kamatkat nga may agkampanya kat? O may kaagdadaal, saan aya? Anya? Mala, pumanaw kan, ta sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kasanong da ito yun, sir? Amin mo tan amapan mi pagkampanyaan kat sanda kami akait asang wundag iti tattao. Anya? Manong tinapanak a barangay. Ngam awan ti mayat asubango kung agdengag iti ibagak. Hala, di ka madanagan. Basta ituloy ulat ti panagkampanyayo. Uwan, sir. Di mo liplipatan ti kanayon kung ay palpalagipkan ka. Amadan ka iti natalgeda trabaho no siyak ti mapagasatan nga agturay kas gobernador. Uwan, sir. Adalak ta iti panunot ko dayta. Nagyamanak no kasta ko rin. Mala, mga antikit din. Takalpasan na, mabantayo man na nagkampanya. Ken agikabil iti tarpulin di takalkalsada. Uwan, sir. Pangaasi ko kumaapo! Ni Sir Kaloy ti ibutos tayo kas governor dito probinsya tayo. Nasirip kan mapangnamnamaan, kan kang runaan na, nalakama asitgan kan pagdawatan iti tulong. Saan ba kaya kay butos na ita kandidato kay kang kampanya? Ay, oras siya. Yakbod lang kaya kay butos na ita. Urayan niya pa iti mapaspasama. Kan urayan niya pa iti aramitin niya. Sir Edgar Camilata! Aniya? Itapin lang naman ang kampanya. Nakalasan di ba pakita yun? Kasi nag-line kayo magdadaan. Ay, karon to namin na. Kasi Kaloy tagtukaw. Ay, pero niya. Aniya? Saan yung kiting tag-kampanya? Oh, sa tulo. Awan mo lang, timayat amang ibutos iti na itata. Ay, wala. Dagdadaan. Tapos na iso tagturay. Panyalaki day. Edgar for governor. Ay, wag. Napakumbaba. Kung ano puso mag-survey dito yung probinsya. Isaw na ibutos na. Aniya? Nangagmuday dyan, Anita? Nangagkuadi. Napleng siguro tila payag dagi jay makakaloy. Ay, makita ita tilenda. Tataon tinagkuna asaan da kayat nga ibutos ni Kaloy. Wen nga rod, naturad met aje nagpukaw asaan da kayat nga ibutos ni Sir Kaloy. Makaringring met ngamin. Di dala ibagano niya ti plataforma di supsuportaran da kandidato. Agdadal lapay lang. Kunadan sa amaalukoy da ti tattao. Kaano pa yung malukoy da? Nung dahi tamo agdadadali ti pada da tao tar aramidan da. Hay! Oo na yan, na yan. Iso ang husto lang tar aramidan tayo. Agtali na idlat ta ti panagpakumbaba iti puso kan panunot tayo. O, kitaan nyo, katatao pa yung tinagkunaan ni Sir Edgar lat na ti ibutos da. Nagmayat adenggan. Ni, apay nga ikastamot ang tila ngayo, sir. Kasla kayo mo tan agkisiw. Sabali ti marikrik na kita. Diyan ka muna, apay. Ha?
Pampanunod ti kinadakkel tinagastos ko. Ita pa nagkakampanya. Nadakkel agatad. Marig na kasanda ka kayat nga ibutos na giti tao. Nagsakit a panunutan, sir. Ngam isumat tipod no. Kan maisa, isu tipok-pok kaw dagiti tattao. Kat awan maaramidan tayo. Oh, kasano da ito yan? Amo ka sana ka mga bak. Ado ti sana makin kayat kanyak. Gapo iti strategy tayo apa nagkampanya. Uy, Ado dagkon ko na nga illegal campaign. anya ngay nga rod, sir. Sana bali, taadon tupay ti sumaruno agundaway. Oh, mababay nakitan ko ring. Naamiris ko saan anasaya at ti agdadaol. Tapno lang siya tagbalin a husto iti imatang ti tatao. Oh, awanan ti rupak ngay parang ko. Anya ngay nga rod, sir. Talaga kasta. Aganos tayo, tanalpas tayon nga inaramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kaya't mo sa saan ka makaumay kata kami ang mapan-agsam, G, intong Domingo? Saan pa'y, friend? Tapay man. Ado nga min tinag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-aramid iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, karga anti-seal kan sticker. Makabanog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Ngayon pang-asim, tayo tunawan ti order, kat umay kamat mga kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, one ka di. Manipod ngamin inrugim dito chili oil. Kundi busy ka niti life mo. Anya Laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iji sentro. Nagpaaramid akman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayawan kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na ngay kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos, siya kunti mangitulod ije pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo ti imunaan nag-order ngamin. Kasta aya. Ala aramidam ading kaw. Madlaw ko ket lumatlatak metan dayta chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay la kumatag tultuloy latang ado ti order. Nasuping mo ti umawawag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag kaw. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 a bottles ko ma. Ilakok man ito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sigay, agyaman akbalasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Mayta. Itay kakadipay dita. Una na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha?
No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kan kwa na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan mutan anangyag ti pagalalaak. Ay, nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya, adda nga minti nagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna? Saan lang arudin anaimas, nakangingi na pay. Anya, awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang, ngam nagngina. Kunam lamang no naimas, kat saan ka numot? Iso ano siyak tida kayo, iti sabali laangan ti paggatangan nyo, naimas pay. Ay, unay kan, mayta. Pudno man ti bagbagak, nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam, ha? Nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadamang matindi nakasagana may deliver a chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag namin itay kat. 25 bottles ka no. Ilako na ka no, di tersena na. Kasta aya. Ay, kat siya kon ati mangitulod. Ay na siya kun manong. Kabalak mo't abagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapu iti trabaho. Sige, no day tati ko nang. Aywan gayam. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taala ki di pagtrabahwak intun bigat. Order di katrabahwak kay. Wow! Just wow! Na, Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday tanga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Un nga raw, jakman am mo iti day a babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay, kat, sana bali, nana. Tanaimasak kunak man latan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anuk nga taa. Amo mataw na jamay ta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing nga agdadaal. Kundakas ti apal na. Ay, anya lakit din kunak manan. No adda ti makita na apumimpin tas ti negosyo, wano biyag na. Kat saan na kabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yun. Imbes ang makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talag dadadaal ti amuna, ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. talaga matay amay ta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairwama ko na itikaskan kwa na. Kan may saan lang ani Mayta tikas jay? Ado, di taglaw-law tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay matkid di ah. Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak a paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun ah. Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo. Iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sana ya? Ha? Ay, bunta ka ta. Apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas ito tersina kay.
Pakibagamtuman kin kuha na, mangyag dito iti chili oil alako na. Ha? Ay, wala tata. Mano a battles ti bagakan ko na. Uray ba intay, no ada available. Ta, kasla kanayon mo tamay, ibos ti chili oil na. Uwan tata. Kanayon ang maibos. Ta kanayon mo't nga da gurder kan ko na. Di mo liplipatan nga bagaking kuha na ah. Uwan tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsarita. Ha? Awan. Nalpasan maita. Mala, gumatang ka. Noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Ha? Apay anak ko nam dayta. Ado nga minti mangibagbaga, saan kano anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan a gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali tata, saan akin ni Dona ko naktumot. Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan ba a babae? Ay, sobramat tunday di amay taa. Ay, bay amaw, balasang kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Jakmat an-anon. Ngam no apay akas tauna, di pa nang dadaal na kanyak. Di na tamang rugi iti negosyo na no kayat na. Dayta nga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na di amay ta. Taamin na makita na, adi na kabailan nga tapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang, ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kindimay, no aggulo kayo laang no kwa. Ni tatamat, saan mat? Ngam depende ka riti garaw dagit hibulbulong. Ha? No makaungotak agad makaamuditan. Anya lakit din, aya. Kasgaya talaga ti ugali na tayo di amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuan aklakan kwa na. Ay talaga at tutupak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasgaya ng ugali na. Agasam man. Ta saan nagaya mo ija ayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Ura ija ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamuting bagbaga ijay, asaan ka no anaimas si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agpurpuro ko na talaga ti darak kan ko na. Agtaltal na aklang, takunak nga agpakpakumbabaak lata, nung made a talaga. Ikaw, may tipagnakman ako naktuman. Ay wana, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Pay manday di amaita. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga min tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Nesus, naganda yun. Uwin gayam. Ay, kat manungay a battle si Jay. 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases a katrabahwak. Kan sa bali pa'y dagiti nagorder iti sagten, kan 20 bottles. Pau! Sus! Mayat Mayat. Itultuloy mo rin ating ko. Ay, wan manong, ipanaknak ko man kinimayta, nga uray kasano ti panang dadadaal na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anom ngamin aya ni Mayta.
Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga oray kano itersena ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon Mayta. Ay na, Mayta talaga. Addan to man ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Ada ka kadidita balayo ita. One friend, madamati pa naglutok iti chili oil. Apay ka di. Umay ka dito'y balayin ton malam. Alas 3 kas jay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Ah, kastaya. Wana. Umayak apag iso amalpas da ito araramidak. Awang gayam. Agala kan tuman iti chili oil. Oray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargamlatan iti basit na container. O sige. Noted, bading. See you later. Oh, come on, Mayta. Sa anak nagbidot, ani Mayta ti masabat ko. Oh, Donna, si Kamit Gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapamay, napan ka man dita tersena, nagdadaol iti tattao. Kas kanyak, di pa nang dadadaol mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man maging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta Awan mo ti madingar aramidakan ka, saan aya? Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Nagar-aramid ka mati istoryam. Adayang mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anaimas ti chili oil ko? Isu saan da agumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man... Ay! Anay! Ipunas taman di tarupa! Tapno maraman na! Anay! Nagsasamatan! Ay, gusto ko mamatan na! Ay, nagsaniti mata! Day tati rumbang kan ka! Saan asya pagpadasam Ta saan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man napgasan ti mata! Maminsan pa'y, Mayta! Maminsan pa'y! Container laang mo dayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan, impunas-punas ko ijay rupa ni Mayta. Apag isumod namin sabat ko itay paumayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnaka. Saan aray tamang dadadaw iti tattao ti mapanar-aramidan? Langag ko iti karuba. At tataulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kastaya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupang Mayta. Nalablabaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Dona adina oras. Awan nga rod nana. Aging gaitang kat nagapgas ti rupak. Agok ukis paikit din Ha, day tati maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Gusto ko mamutin anana. Anya, ipromise ko iti bagik ngagbalbaliw akon.
Mayta, saan nga ibagbagalaeng, nudi kat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaeng iti saaw, mawatam. Nana, agnakam ka nga minon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika, sardeng among daytar aramidaw. Ha? Amangan no jay tumlaya ti ipunas da di tarupaw. Manan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag laang tirupak a pinunasam iti chili oil. Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng imbagbagak iti. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak, no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Kan aklunak nga apal ko laday jay kan ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya? Umay talang arutan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikaswam. Ha? Ay, Juan. Agorder ka lata iti imakan. Siyak ti makaam mo. Kitkitahag man na ti sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ako nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Aywan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adulat tamot ti Mayt nga agorder. Bayamon da dya, Mayta. Aywan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mang mangagko sa uti tao. Aramatan kit di akari tapno itutuloy latta. Lakit ti, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.